nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuza ubwenge bwose n'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye b'umwami wacu, munezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwuke kumenya Imana. Amen. Ibice bibiri umurongo wa 6 no baravuga ngo, nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Amen. Turashima Imana yuko yatuyoboye tugera hano amahoro. Turashima Imana ku butumire bwanyu, turashima Imana ku bw'ikaze ryanyu. Imana yaheze umugisha. Turashima Imana kubw'umushumba twagendanye, nibo twigiyeho. Jewe mfatwa kujya tuvuga ngo mfatwa, iwe yari umupasiteri wanasifiwe. Rero kuva icyo gihe nyine urumva ko n'abantu twigiraho byinshi. Ndashima Imana kubwe, Imana imuhe umugisha mwinshi. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami, kugenda nk'uko bikwiriye abizeye. Ubu twabanye ejo twaravuze ngo ubu butumwa bufite abantu bureba, ntabwo ari abantu bose, ntabwo abantu bose batuye mu isi bazagenda nk'uko bikwiriye ab'umwami. Mureke mbaho urugero. Ejo hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, yari weekend ya nyuma y'ukwezi. Hari umwakoze umuganda? Hari umuganda mwakoze? Mutakoze umuganda. Mukora? Wakora kuwa gatanu. Ukora ko mutari abanyarwanda. Jewe umunyarwanda, kuwa gatandatu nakoze umuganda. Muzi icyo bivuze? Oya ndabesha sinawukoze. Nandikiye umudugudu musaba imbabazi ko utawukore, kubera ko mfite gahunda. Mfite ngo message hano n'uyibereye. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Umunyarwanda afite ibyo asabwa, afite ibyo agomba gukurikiza. Siko bimeze? Niyo mpamvu nyine mwende muri abanyarwanda, mwe muri abakongomani, siko? Jewe nize kuri Buruse y'u Rwanda, kubera ko ndi umunyarwanda, ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Hari abana bari hano batokwiga gutyo kubera ko si abanyarwanda. Siko bimeze? Ni ukuvuga iki? Hari abantu bafite uburenganzira, ariko bafite n'inshingano. Bafite uburenganzira bw'umunyarwanda kwigishwa na leta y'u Rwanda, ariko kandi bafite inshingano nk'umuturage w'u Rwanda gukora ibireba abanyarwanda. Siko? Ibi nabyo tuvuga ngo abakristo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami n'ab'umwami. Bwana sifiwe. Niba tuhaye tubwira ngo bagende nk'uko bikwiriye uwo mwana, byaba bitangaje gufata umunyamerika ukamubwira ngo nagendere ku mabwiriza ya Iran. Tumva ko bidashoboka. Uko niko biri rimwe na rimwe iyo tubwira abapagani tukabwira ngo nibitware nk'abakristo. Hari igihe twabivanze, rimwe na rimwe tuzaturwa kubitandukanya, kubera ko twese twakuriye mu ikanisa, twese tuja mu makorari, noneho tukabishyira aho hamwe, twese tukabishyira mu gatebo kamwe. Ariko Bibiliya yavuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Ababwirwaga ntabwo bari abantu bose, bari abantu Pawulo yavuze mu murongo ubanza, aravuga ngo twumvishe amakuru yo kwizera kwanyu. Bwana sifiwe. Pawulo ntabwo yari warabatangije cyangwa warababwirije, babwirijwe na Epafra. Arabwira ngo ubutumwa bwiza mwumvise mubwirijwe na mwene data Epafra, ngo bwakomeje kugenda ku isi buhindura abantu. Bwana sifiwe. Natwe ubwo tumaze kubyumva, twumva kwizera kwanyu, ngo tubasabira ubudasiba, kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge, Imana ibahe ubwenge bwose no kumenya, kugira ngo umenye neza ibyo Imana ishaka, ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami. Biriya mu zindi ndimi ziravuga ngo nimumenye ibyo bizabatera. Ni ukuvuga ngo kubaho nk'uko bikwiriye ab'umwami ni resulta, ni umusaruro, ni ibyera bivuye mu kwizera kongoweho kumenya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yizeye akamenya, bibyara
wanasifiwe. Kugenda nk'uko bikwiriye abo mwana. Mu yandi magambo, kwizera ni imbuto y'Imana iterwa mu buzima bw'umuntu. Kumenya ni ukubagarirwa kwa ya mbuto, ni ugukura kwa ya mbuto, hanyuma gukora neza cyangwa aho kubaho ubuzima bumeze nk'uko Imana ishaka. Ni umusaruro uba wavuye mu kwizera, mu kumenya. Ejo twaravuze ngo niba utarizera Yesu, iri tuba tuvuga tubikureba. Imana itubabarire. Mugende nk'uko bikwiriye abo mwana, ngo munezeze muri byose. Rimwe na rimwe iyo tuvuze gutyo, hari igihe umuntu atekereza ngo wenda turaza gukora urutonde tuvuge ngo umuntu kugenda nk'uko bikwiriye abo mwana ni ukutagira gutya, ni ukutagira gutya, ni ukutagira gutya, ni ukutagira gutya. Pawulo yaravuze muri iki gitabo, aravuga ngo hari abantu baza baturyarya, bakaturyargisha gusa n'abicisha bugufi, ngo bagashiraho amategeko ngo y'imihango y'imico yabo, ngo adafite icyo afasha umwuka. Bakavuga ngo ntimukarye ibi, gusa n'abicisha bugufi. Nigeze kujya kubwiriza ahantu muri 2007 cyangwa 2008, barambaza ngo se wasengeye mu mazi, ndabwira ngo ya nama mbona icyizere cyose bari bamfitiye kirashize. Imana ishimwe ko wenda nahasengeye nosubira nabaga ngo narahasengeye. Hari abantu bafite ibintu baremye bashizeho, wanasifiwe. Noneho birevuze ngo bazabikoresha nk'abicisha bugufi, wanasifiwe. Ngo ariko bidafite icyo bihindura ku muntu w'umwuka. Dore ukuntu ubwami bw'Imana bwubatse. Ubwami bw'Imana bwubatse ku buryo umuntu w'imbere ategeka umuntu w'inyuma. Ni ukuvuga ngo umuntu w'imbere arahinduka akaba icyaremwe gisha, akarya ibitandukanye, yarangiza akabaho ubuzima butandukanye. Ntabwo ibyo umuntu akora aribyo bimuhindura uwo ari we, ahubwo uwo umuntu ari we nibyo bimuhindura ibyo akora. Wanasifiwe. Amen. Kubaho nk'uko bikwiriye abo mwami ntabwo ari urutonde rw'ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora, ahubwo ni ubuzima bwose. Ni uko tuvuga, ni uko turya, ni uko twambara, ni uko tubana n'inshuti, ni uko tubana n'abaturanyi, ni uko tubana n'abagabo bacu, ni uko tubana n'abagore bacu, ni uko turera abana bacu, ni uko dukora akazi. Ibyo byose wanasifiwe. Nitubikora ku bw'icyubahiro cy'Imana, niko kuba abo mwana. Amen. Niko kubaho nk'uko bikwiriye abo mwana. Ntabwo ari urutonde ngo 1, 2, 3, 4, 10. Oya, ni ubuzima bwose. Wanasifiwe. Amen. Nose Bibiliya ni muswa kuzivuga. Izivuga ngo ni mutya. Wanasifiwe. Amen. Niko Pawulo yandikiye ngira ngo n'Abakorinto. Arabwira ngo nimusonze umuntu wese aryibse. Ariko yari kwabwira kwigaburo ryera. Ngo agere kuzo kurya inyama za ni statrek. Aravuga ngo ariko ni gute umuntu yorya inyama ze yazigusha mwene se. Aravuga ngo ni murya kubw'umwana, kubw'umwana. Kandi ibyo ureka nabwo beke kubw'umwana. Wanasifiwe. Amen. 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 Nakazi yaravuze ngo nimukora ngo mwe gukorera abashobuja, ntakorera kujisho, ngo ahubwo mubakorera nk'abakorera shobuja mukuru. Ufashe ibintu yavuze aha yabwira abagore uko bakwiriye kwita ku bagabo. Abagabo bo byumva ni nko bavuga ngo batubwirire. Ukagera ngo none nibo babaye abatagatifu. Yahindukira yabwira abagabo, abagore ni nk'abo mutangaza haleluya nishi. Yabwira ababyeyi azabwira ngo ntimurere abana mu bakanga. Ukuntu rivuga abana basore bose bo kwamangomera amashi. Yabwira abana ababyeyi ati twarabuze umuntu batubwirira. Kubaho nk'uko bikwiriye iby'umwami ntabwo ari ikintu ukora ngo kirangire. Ntabwo ari ukukora A na B na C. Ni ubuzima bw'iminsi yose. Ni uko uryama, ni uko ubyuka, ni uko wambara, ni uko mvuge guteze, ni uko uvugisha abantu. Wanasifiwe. Pawulo yanditse mu
6:6 turavuga ngo ubwo mwakiriye umwami Yesu, mwumva ahantu yahereye, ntabwo hayabwira abantu bose, ubwo mwakiriye umwami Yesu, Bwana sifiwe, ngo nimushorere imizi muri we. Uvuga ngo aho tugeze umuntu yavuga ngo bizagufa uvuze nawe ntibishoboka. None umuntu yokiranuka mu bintu byose, Bwana sifiwe. Reka mvuga ibintu nka bibiri bidushira mu uwo mwenda wo kubaho ubuzima, hanyuma mvuga ibindi nka bibiri byadufasha kubikora, hanyuma soze. Bwana sifiwe. Kubera iki ari abizera bakwiriye kubwirwa kubaho nk'abizera? Icyambere nuko utizera ubuhaye mubwira ibintu bidashoboka. Niho ubwira umwembe ngo niwere amacunga, ntibishoboka. Uko uvomera kose, uko ubagarira kose, uko ufumbira kose, umwembe uzawera umwembe n'amacunga akera amacunga, siko? Iyo tuhaye tubwira abapagani tukabwira ngo nibitware neza, tuba tuhaye tubwira intama ngo nibyara ihene, tukabwira ihene ngo nibyara inka, tukabwira inka ngo nibyara ihene. Ntibishoboka, icyo ntigishoboka. Ariko impamvu abizera bafite yo kubaho nk'uko bikwiriye abo mwana, Bwana sifiwe, nuko bazi ubuntu butagira akagero. Mu murongo ubanza muri iki gice Pawulo aravuga ngo ubutumwa bwiza mwabwirijwe bw'ubuntu bw'Imana ngo bwakwiriye isi yose, ngo buhindura abantu bose. Ubutumwa bwiza buzatwereka yuko twese twakoze ibyaha, twese turiho umujinya w'Imana, twese dukwiriye gucirwaho iteka, twese dutandukanyijwe n'Imana, twese turiho urubanza. Bwana sifiwe. Hanyuma bukaturega, bukatwexposa, bukadushyira ahantu muri bwihebe yo kugaragaza ukuntu dupfuye, dushize, tudakwiye. Tugaragaza gukora ibyiza n'ibyo dutanga imbere, hanyuma tukwiyunamira, tukarira, kubera ko tumenya akaga n'ibyago bidutegereje. Muri ka gahinda nahunze ushakamo iki? Bwana sifiwe. Kubwira umwana witonda nka Osborne ngo ndagukunda, hari utomukunda yene, vuza Osborne gani wenzi hano. Bwana sifiwe. Ukumubwira ngo ndagukunda umwana nose nyine ko ari umwana mwiza arakunditse, siko? Ariko mufata umwana hano mu muhana uzungurumogi w'indaya, bene uwo ngo yagiye guhura n'umuntu we iyo atanze umuntu kumubona azakebereza, ndetse n'umuntu mukuru yagiye guhura akabona agiye guhura n'uwo mwana azakenera ngo atabona ko yamubonye, siko biza bigenda. Wa mwana pastor akamaje kumuhobera ngo ndagukunda data, iryo jwi ntazaryumva, ntazaryakira, kubera yuko ntakwiriye gukurwa. Bwana sifiwe. Icyo ni cyo ubutumwa bwiza gukora, kubera ko iyo tumaze kumva ko turi babi, dutsinzwe, dukwiriye gucirwaho iteka, ubwenge bwacu buzaba tubwira ngo nuko murapfuye, tukiyunamira, tukagira agahinda k'ibidutegereje. Hanyuma muri iyo bwihebe ijwi ry'Imana rikatubwira ngo ndagukunda, ugahambira kuri hakanyu karebera ngo se unkunda mwiki, unkunda nkande, unkunda iki? Haleluya. Ubutumwa bwiza buzaba dusanga twihebye, twitiriyeho iteka, ukatubwira ngo ndagukunda, ukazuhakanya mu mutima, urankunda miki? Bwana sifiwe. Hanyuma wamara kwizera ibyo, Bwana sifiwe, biguhindukira impamvu ikomeye yo kubaho kubwo. Amen. Mureke bahuruke. Umwana warezwe na se wawe amukura ruguru, amugira umwana, amwishyurira primaire nk'aho abana be biga, aramurera, amwigisha kaminuza na masters, amufata nk'umwana we. Uwo mwana afite umwenda ungana gute kuri wa mubyeyi? Ko mvuga ungana?
biraruta ibyo, kubera yuko twagiriwe ubuntu tudakwiriye. tuzi inkuru z'umwana w'ikirara, siko bimeze. Yarabyutse mu gitondo abwira se, aramubwira ngo nkeneye ibintu byanje. Se arabimuha, biravuga ngo abyayishira ari bye, arabisambanisha ariko mukuru we yavuze. Hanyuma ngo birashira, ngo hatera inzara. Biravuga ngo yisanga ahantu ngo yifuza guhazwa n'iby'ingurube zaryaga, ngo ntiyagira ubimuha. Ngo mwibuke ko wari umugani, umuyuda kurya ingurube ni ikizira, noneho kurya iby'ingurube zasize. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo uyu mwana yageze ahabi haruta ahandi habi hose hashoboka. Bwana asifiwe. Hanyuma ngo uyu mwana aravuga ngo data niba ari umunyembabazi z'ikirenga, niba afite imbabazi zitagira akagero, azonyemerera mbumwe mu bagaragu be, kubera ko abagaragu b'iwacu byibuze bo ndabazi baza barya. Bwana asifiwe. Ntabwo yagarutse aje gusaba kuba umwana, oya, kitari kimuzanye. Yaje aje gusaba kuba umugaragu, nazo atabyize. Bwana asifiwe. Biravuga ngo agitunguka se aramubabarira. Bwana asifiwe. None mureke mbabazi, Bibiliya ntisivuga ibyakurikiyeho. Mutekereza ko uyu mwana nyuma yo kubabarirwa, nyuma yo kwakirwa, nyuma yo kubagirwa, nyuma yo gukorerwa umunsi mukuru, yumviye se cyangwa ntiyamwumviye? Oya, naje ntaho zanze muri Bibiliya, naje ko ndababaza namwe mubyibaza. Inkuru zirangira mukuru w'iwahaye arekarame ngo ise ni gute yagiriye imbabazi ikirara iyi ndaya yamaze ibintu byabo. Isa arahumirwa, ubahe wowe ibyo afite si ibyawe. Uyu mwana nyako yari yarapfuye ntazutse, kubana niko kuza ngo twishime. Uyu mwana amaze kwakirwa na se, ntiyakirwe nk'umugaragu, akakirwa nk'umwana. Nyamuza mutekereza gute? Yumviye se cyangwa ntiyamwumviye? Nanjye kuvuga ngo akaba yaravutse ari igipfu, niko tuba tuvuga mu Kinyamurenge, ariko naje nzatekereza yuko yumviye. Bwana asifiwe. Yamwumviye abitewe n'iki? Abitewe n'uko yagiriwe ubuntu adakwiriye. Nguko uko Kristo bwubatse. Bwana asifiwe. Iyo tumaze kumenya ko twagiriwe ubuntu tudakwiriye, Bwana asifiwe, bidushyiramo umwenda wo kubaho kubw'uwo dupfiriye. Yesu Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ahashize hacu kumenya yuko twari babi, hanyuma tugakundwa tutari tubikwiriye, bidushyiramo umwenda wo kubaho kubw'uwo wadupfiriye. Ayi Imana ihimbaza. Amen. Impamvu ya kabiri idutera kubaho kubi, mu yandi magambo ni nko kubwira wa mwana w'ikirara ngo ngaho baho nk'umuntu wagiriwe imbabazi na se. Ko muri bazari kumuranira, nuko tutazi icyo twakoreye, nuko tutazi aho twakuwe, nuko tutazi icyari kitukwiriye. Ibi tuhaye tuvuga nimba bihaye bibwirwa abakristo, niho kubwira wa mwana w'ikirara tukamubwira ngo ngahe noneho isa kwakiriye nk'umwana, baha nk'uko bikwiriye abana bo muri uru rugo. Ariko nza mbona uyu mwana yarumviye ye. Nguko uko bimeze kuri twebwe, dukwiriye kubaho nk'uko bikwiriye abo mwana. Cya kabiri, Pawulo yandikira Abakolosayi arabwira ngo bitewe n'ibyiringiro by'ubwiza. Iyi ni impamvu idutera kubaho nk'uko bikwiriye. Ntabwo ari ahashize gusa, ntabwo ari imbabazi gusa twagiriwe, ahubwo n'ubwiza tubikiwe. Bwana asifiwe. Ubwami bw'Imana bwubatse gute? Biravuga ngo ni umuntu ngo wabonye imarigarita ahantu yari ihishwe, yabonye zahabu, yabonye ibuye ry'agaciro ngo ahantu rihishe. Bwana asifiwe. Ngo ibineza neza umunezero ngo umutera kugurisha ibyo yari afite kugira ngo agure yasanga. Ubwami bw'Imana ni ukumenya ubwiza tubikiwe, bituma isi duhindukira nk'ubusa. Bwana asifiwe. Ntabwo isi naryoshye, ariko uburyohe bwiza tubikiwe iyo bubonye, biravuga ngo Aburahamu yarabubonye ngo ananirwa kubaka inzu,
aravuga ngo sinokubaka ino. Bwana asifiwe. Amen. Mwezi mani tumesha. Haleluya. Haleluya. Pastor Douglas yigeze kubwiriza ku kiriyo umunsi umwe ndanezerwa. Pastor wacu kazavuga ngo arankopesha, numva arampokeje kabisa. Hari hapfuye umwana w'uruhinja. Douglas asobanura ijambo riba mu Baroma rivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe ngo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishura. Wanasifiwe. Ntabwo nenda kuvuga ko imibabaro idafite imbaraga kaba ndaba mwiza. Ntabwo nenda kuvuga ko inzara itaryana kaba ndaba muri Afurika kamere. Ntabwo nenda kuvuga ko ubupfubyi butavuna. Ntabwo nenda kuvuga ko gupfakara bitaryana. Ntabwo nenda kuvuga ko kubura icyo wambara n'icyo wambika umugore n'umwana ari bito birakomeye. Mbuza amagambo novuga ngo mbabwire ko bikomeye. Ariko mu bice bibiri ivuga iravuga ngo ubwiza tuzahishura. Bwana asifiwe. Ngo ntibukwiriye kugereranywa. Imibabaro y'iki gihe ngo ntibukwiriye kugereranywa. Paulo umunsi Douglas yaravuze ngo Paulo yashoboraga kugereranya akavuga ngo ubwiza tuzahishurirwa buraruta ijana uburibwe bw'imibabaro dufite, cyangwa se burabiruta inshuro 1000, cyangwa se burabiruta inshuro 100,000, cyangwa miliyoni, cyangwa biliyoni, cyangwa triliyoni. Naje imibare nzi naho igarukira. Ariko Paulo yaravuze ngo nta kigereranyo nabona. Ni ukuvuga ngo iyo ndetse ubwiza tuzahishurirwa ubupfubyi n'ubupfakazi n'inzara no gusonza no gukena bihinduka ubusa. Nta bihari ndabibura birashira. Ntabwo nawe icyo bigerera. Amen. Bezimana icyo. Haleluya. 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 Ubwo tubika ubwiza bungana gutyo Bwana asifiwe. Bidutera inkomezi. Aho yaravuze muri urwandiko ngo bidutera kwiyumanganya mu mibabaro yacu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bidutera kwiyumanganya mu mibabaro yacu. Kubwiza tubikiwe. Soza ni iki cyadufasha kugira ngo tubeho nk'uko bikwiriye abo mwana. Ndavuga ibintu bibiri. Biravuga ku gitabo cya Yohana mu butumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo 15 ninjye muzabibu w'ukuri namwe muri amashami yawo. Ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo, uko niko namwe mutabibasha mutamfite. Ubwami bw'Imana ni nk'ubuzima busanzwe. Umuntu asa n'ibyo yariye. Siko bimeze? Ibyo twinjiza nizo tugaragara. Ubwami bw'Imana ko niko bwubatse. Nk'uko ishami ntirishobora kwera nyeretse iyo rivomye ubuzima, iyo rivomye amakakama yo muri nyina nibwo ribasha kwera imbuto. Uko niko ubwami bw'Imana bwubatse. Ni ukuvuga ngo tubaho bikwiriye bingana n'ukuntu dushora imizi muri Kristo. Bwana asifiwe. Ntabwo bishoboka ku bwacu, ntabwo twabishobora twenyine. Bwana asifiwe. Ariko dufata ibimwuzuye, Bwana asifiwe, bizigaragaza mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo nk'uko ishami ryari imbuto uko ryavomye ubuzima mu giti, uko niko natwe ba Kristo tubaho nk'uko bikwiriye mu gihe twavomye ubuzima muri Kristo. Biravuga ngo ibimwuzuye nibyo twahawe. Petero nawe arandika aravuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo bakuze abagaragara bishitse cya Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Kubaho nk'uko bikwiriye ntabwo ari igikorwa dukora, ahubwo ni umusaruro w'ibyo twakoze. Niba twizeye, tukamenya, tugashaka Imana, tukegera Imana, tugakunda Imana, ubuzima bwacu, Bwana asifiwe, buzibwiriza bureke kuvuga nabi. Ni ukuri buzibwiriza. Bwana asifiwe. Ntabwo ari inkoni ivuga ngo ntuvuge nabi. Oya,
ahubwo ubwo twizeye nitumenya icyo Yesu yadukoreye, nitumenya ko ubwiza tubikiwe butagereranywa n'ububi dufite uyu munsi, wanasifiwe, tugashorera imizi muri we, ubuzima bwacu buzibwiriza bubeho nk'uko bikwiriye. Imana tuganze, amen.